Afishapa, within the Kojo Oponkroma, Member of Parliament, Ewo of Twumasi Eyebi constituency. Midina Daasebre Ofosu Kwabi Ayebi Ahwe Anemu. Ono ena Odau division ewo Ebuakwa Traditional Council ano. Ono aso no ye binkumhi a ohwe chiri ema Ebuakwa Traditional Council. Midina na nemu eto nsa afrew. Se bekan ye ho February bosomi a yesimu yi. Efi eda etoso eduonu, kodu eduonu nsia ewa Akyem Etwereso ye betwa Odwira. Se oye Etwereso niba woka Odauman ho ana ofi Akyem mansam potem ba bia bekan ye ho na ye ntwa Odwira February bosomi a yesimu yi. Fiti eda etoso eduonu, kodu eduonu nsia. Daasebre betena asi enyina ye hu senia Odauman efa ntoma pa efra. Bekan ye ho ni nyina ye mpagya Odauman afishapa. Ebusuafo emu bibia kwa aba edeba eye Daasebre Ofosu Kwabi Ayebi Ahwe page so sanso ana obehu ewo Daw Vision ene Etwereso TV so emunu aba adwo afishin e de magene me ho se gengenje we die yenye ho kese pa wo yentem ha ne pa di papa nanso yenya ne nei ye ma ne nko ewo se ye ne kasa ne di nkomo na ono nso so afahya ye course wo no ono nso agbo entwemu kakra bi esa na ne mbre ne ntebusu we die mo fanche ye nche pisa an wo ne de mi mbo ne dini ye bekọ ne nche ne ama na kwa aba na ono abo ne din ho feye o ye so sweet who knows me yes oba ni oba nkasa ni osonware mi dem ko fa ahini e na ma yesi adwo afisi ni yankwe mame e mo akwa aba yeah padaro ma udin di sen me de Pastor Sandra Twumasi Amo-afful. Pastor Sandra Twumasi Amo-afful udin mo dro wadaro ma e fa hin na ofri Me free enyinem Akyem yinem. Oh, okay. Na e ho na ko school. Debi. Me go school in crime. And me be we UCC and my masters in Accra. Ti say edwuma ben e na wo ye. Me a businesswoman. Oh, okay. Oh, okay. Na azami baby sano no ebusuafo we de meyi mani matwum bi. Ai meyi mani matwum bi. This abade osisi ye ma ne nkosa. Wadaruma. Wakoye Daasebre eba prekupen. Ni ebisa se. Afahye eba ye. Ehu so ye busy pa, chese. Uti ha di ha. Se edom puba ye. Den pa na wodwen. Afahye ye course we sebe em say ye de me papa Daasebre esi so no ye nyina ye be di dance ye say within a short period of time no na ye hu say impuntu njuma bebre akoso ema nkrofo a edi nechi eni kroma for e wo ha say nyina no obi a de ne do etai nechi ene ma nyoma ye hu before afahye no ye hu nti me no de ye be ya afahye na menim say odo ne atenka amanfo e wo ma Daasebre no e sign ne papa yo ene adwen pa o ma oman mu nyina nti menim say na edom e be ba yi na wadaruma abambuo bi ama se hu Daasebre ye se obehye fan abambuo bi ama se bia Daasebre behye fan na hanumu yi hwekuro mu a edom wo mu de na nso fan na atukwan se ombebeni ana nso betimi ato amana se abambuo bi ama sa wo ma fa de abambuo bi amba in fact mimi won the sense engineer bebre si because na earlier on when you say na okan na kromafo no dodo na wo amanone ai bi mu nso wo krokesi mu though you were dumb so wa ha say but afahye e ma me hu say Daasebre e wo edom in fact omo wa akwantu omu nyina betima ka say more than 80% e betai nechi na omo ntimi am betai nechi kra no dodo na because of your live streaming ne update ye ma wo your social media pages no e ma obia follow ye
there was a time I think it's a Saturday no yeah live stream no you contact be free US UK omunina send me message say oh your audio no you know the video now you streaming no na audio ember so mami who say oh okay we have quite a number of people following the program and all that nti bibia ko send na ye pe e da wase mami bi se wasem we won say Friday no nso ye se de ni mu ye kusu ansen ka e to kakra no okay e ho no ye mu hihye o se bitimi asai amfashion na na ase de okay me momo de nso for me it's a sign of blessing in Shira adie nso to a yes we program na nso to na chese onyame e Shira o ana me nyane ntie nso say normally Daasebre okọ mo say you nsuo bi wo ko mo ha say ni ade me nyane ntie say in time past no say Daasebre ekọ nsuo ne so na okoye na amamre ni nyome bia eya nsuo kese eto in terms of dano which was a Thursday nsuo anto nti yesi na mpanyifo bi kra you worried but Friday na in from akese boy ya yehu bi you know Saturday no ema obi ehu se ampa inshira abakrum ha ema weather ne kra sesan ye nti ewom se bia nyoma nkitinkiti bi ene se ba program ne de ekọ so se na ye pe since ye nhwe eye ahifie side ye mre echi kakra ye bedi afahye no Daasebre di ahohare esiesi ahifie epeja ahifie na emu na kakra a ewo se Daasebre oye na afahye aye mpempenso a ebobo so no den na wodwen se obetimi awie mu nyina ansa na ye di afahye ana se ebia obeja ye di afahye wie a wato aso den na wodwen oh se unim Daasebre oyobi a sebe ni gidie eso ana bibiara oye bia no menim se nyame eta nichi enti mete se oye renovations ni ade mi momu de na menim se ebekọ ewie pa enti na me wogidie nso pa se project bia ekoso ansa na afahye ni bedru no nyame ebema ne nsa so na yitimi ede nyoma atoto na akwan mu nti ene de na menim se bibia be wano and the one who say embrani nti program foforo ho ibetwe so teto na ya sori so na ya de foforo so asan abehye na mpache wadaroma asemba akwa wo ka e de atwa to na ya sori program no so wano ko asemba akwa meka atwa to ni say yedi kan me de aseda emanyame because nyame na ema yehu nyoma fefefe ya yehu ye support a free aban penyimfo ho a free nananoma almost Odauman asini na ene na you know ahemfo a eni Odauni na almost supporter omode ba ye afahye mu no me pese me de aseda kese ema omuni na any kromafo almost so ya ade you know Daasebre ete committee omuni na nso so obia ku ne ho eye dwuma no ema yehu ye na aseda PSA the bema or Sajefo Amwetia of penny, which is watching him and him sending pie bonny name dear or the Taichi Emma program ye air cobani na reports air co in tea made that watching him so I say war a grandpa or woman or the woman any vision kesia or woman crew see and I'm person me that Daasebre so as I say one man who quine ama you know puntu njuma ye hu nyina no de no ato wo se Odauman ebefa ne ntuma pa ifra ti ya da wase na bibisa ho se bia o do social media handles betu dwa se bia o pese o hwe choka na bibisa nso eni ho a na ya sorry so onyemeka ne se obia en follow Daasebre page omobo Daasebre ofosuko bia ye bia hwa you can follow him on Facebook and Odau Vision and so follow Odau Vision, follow Etwereso, me free Etwereso is there. Follow it and Etwereso TV, you kindly follow it. And I think say all the other pages, when you get on the pages, you see the the referral. So thank you very much. And I say so Jibre any Etwereso komo. Yami is so sure.
Ensure. Ebusuafo miami die mu a Daasebre ofosu kwabi a bi ahwe PSA papa no wo feye na no kasa da fom boko otim say yes atetse no ankasa oya oba mu oba ankasa bi do bi ase yes and the program for ebe hihye so ntimi sure say enko ba bia invite obi no bi invite obi no bi so invite obi na share jaw messages ni enwidi ma o yem bold ni hu say wo simesi na e kasa no adwo fish ni makram Apishapa, within the Kojo Oponkroma, Member of Parliament, Ewo of Twumasi Ayrebi constituency. Midina Daasebre ofosu kwabi ayebi ahwe anemu. Ono ena Odau division ewo Ebuakwa Traditional Council ano. Ono aso no ye benkumhi a ohwe chiri ema Ebuakwa Traditional Council. Midina na nemu eto nsa afrew. Se bekan ho February bosomi a yesimu yi efi eda etoso eduonu kodu eduonu nsia wa Akyem Etwereso ye betwa Odwira se woye Etwereso niba woka Odauman ho ana wo fi Akyem mansam potem ba bia bekan